ya anhwa na yentumi anyese de ese no enti mesre omo anya ne safo de bo omo si o de kakra at least niema amode beko de de betwitwa ye ho ene ye kan ho asem ena be de to mpanimfo anim eno kra no omo si o da bi anase ne budget enrusa na mesane mpanimfo akasa no omo si o eye de ombenya aba no monko na monkonkoye ene esi ye koduru wa anajo yedu na mehwene nyina asisi drug store ba kwa e wodoma toy nro se be ya ade chia no pa metimi aye adwuma nyame adom ade chia na mehwene no mu na ho papa enso misim ekwa bempredi ase eye doma ahemfie animu meko na mefre na nasuma hene se maba bedu wama obi abehia yen de yakoda ba bia ye beda ade ache in fact enyumre no kwa mefre ne sa mamre be koso ye pese ekotwa but mwaye na mantem eba na enam de we na me ho ye me adura na manom ntina mafamu ada ene o kire se woni sana hene enkokasa ono ena doma ma hene tu ne se onima mamre ni ana abakosem ne nti obetumi akasa ti ye hyase ye morning show efri doma yegusu aye no a ena yeje mu ma studio one kind ebi se na eyi asentre se doma ma hene ankasa eba ahemfi no emu ankasa no wabedi dwuma bi wo ho enti yetwa so ho ena memrantie ebi na wo hai Gabi Ernest ene team ayekoye omututu machines no se omode ekosisi wo inside ho ti abra omututu no memete ho twen se ometutu akọ inside ho na makoka ho na afi yaye mi wo hwa na obi ba na obefrem se ba Kofi aha afi na amamre kese pa na ba bekoso amamre no ene se esese yeso eja a eye adua na eja no na ha ne de omranti na tutu machines no but se wantwa emma ne nyefe na me si okay ti wa me wo osmo pocket 3 ewo ho ena me yiye ena me sha asese mi twa enti ba bia me gina no ena nipa ne san ka kya me se da bi di obeya mamre na ankasa no bebie ne ka ne pono no wasoja no enti kogina ne sei ho ena obenya ne yiye manwa nyina ba bia na me gina na me ko gina ho me de me gusu a me twa abrafo yi ho afahye ye koda ye twa a omututuo ma ebigu ye trimu na omuto me gina ho be ye sima ba konkomie no de me hu ya ne se itu atuma mawunu hwe bio masum nyina mentehwe afi mani me promoja mani fra enti mimni ye kuri ye koye eni edemetina kamu na me sio mu fansi mu tawo mu mame na me de too many se mani mu hihye me asija na promoja na me de tawo ne kata mani ye de me call my hospital asem no wa prepare but aka say busuya hia na ese me ba ma ne ye kire de asiye na ama me kire mu sei ikodu DORMAA hospital na ya ona no ede medical me ya na ya ona no ede enti omo sha ase wo me mpane ya be ma pen na akofom kakra eno omo se omo hwe mani no so ti omo hwe ye no na doctor for ne se ha enye kra ejomo fre Dr. Ofuri edi amete ye no se o specialist wo jomo fre no e bi o bia omra Ghana mama ene mo akoya aboadu me ne mo ahia biem enya ni gie so eno ntina ma fre kontunkunin ni nyina ne sen yenua Kofi Adoma wanwani yenum dwuma wodi oman mu e de aboa oman Ghana dwumadie bia o wase
Said and Rammy can me video back. First time I made you face to face, and saying Otum for or say to Santimura. It did the 25th anniversary. I want to be the physical, and I mean, young physical that they be a metening cat so we many J pa. And I walk out cover and another my program. And a sign a cotono. Send the pakura walk to and was shared down now wine shed and yet no one send a maybeca. Then a sign and a tono. The sign tone, a dear Nagana, my ye, afahu. 1 hour and some will be a binma effiti as ye be bois, sebeya, obey as a sinner that day will be. A binum so I won't need be so Edward or Donald Pepper air bomb pie tarnachi. Ewo how our firm 1 in a year and in a bush yenara. Na a dear na mihui. Se Kofi Adoma and in a year about a press conference, I can hear me how. What can was see and yet bonofo no way how and yet bonofo. Na idea na Bononkyempem youth moyi. When yet tribal a you, moya sana moya mana than tribal. Wako or hinibi programmer say. And a sign akotono. Say individual our yes and share da. And answer wine shed da. A sign akotono. And the mobile out, you mobile out as Bononkyempem youth. Mobile out as concerned youth of whatever has happened to your brother. And yeah, no. Bibi and in a tribalism. Media some na me catch a foot na me de mamo. Yanya ni masa. And a monso so amugu. Baby, most ya Asante bloggers. Most mo take the tribal lines and yes, I no. Kofi Adoma wani oya bandani. Akane mpo na miso free brekum mpo de na matete na mfiri ono ano de. Ene ni bi na matete afa ne ho na me ka so free brekum. Se brekum no free a oya Asante ni pure. O mfiri ho o free banda nso ya Asante fo pure. Enti Kofi Adoma wani oya Asante ni. Na moment say ye nom ne nkrofo bi amugu Kumasi ya na mo adwene ye mo say se obi ni Kumasi ana se obi ni Asante region dia na onye Asante de binum onsa asam na Asante hene aka ho asem munnim amamre enti obi firi ba bia no mo ba Asante mamu wunim se ba bia wono so ya Asante mamu enti e mo no kura na ohu ne ho say aso ye bono ni bandafo nso nye bonofo omo bono region na enso onye bonofo bandafo sampafo kolangofo mofo dwanfo omo nye bonofo na enso wa find themselves in bono region did be am say problem no naming of the region na Dr. Kwame Nkrumah ye no a penny so my basan and then the coffee how na ba see e ka bono pa en ka bono no kre nke mudo do na be gu bono east mu wona o ye bono fo no en ka ne abedi bono east so bono east no krampo enye bono fo onyina na ye bono fo enti munya isana akwese ye bono against Asante ana bono against Kofi Adoma wani ne na yire en esuni mfaso ebia obi be kasa afasa akokasa bonofo na enso ebia onokra wonim se nra me kai se Kofi Adoma no kra o ka se minua no ma bonofo no ebia no o ka se wone bonofo na tie na enso ti o ka ne se wono ankasa ye bonje so wono ankasa kra wonim na enso so onsom bonofo nko a osom obia e wo mema afa hye bia Kofi Adoma no wani wo Kofi TV Angel broadcasting network wo ho inti dia ne ahon ya bebre ne kasa twi ya ye esa ye titimu hunu na eba e pamocho binuano mamo nye we tribal enye tribal eye individual ene wo call na Adoma hene program wa anko bonofo program o call na Adoma man hene program ebi ade obeka say na Adoma man hene no o bono region
and was I Bono regional House of Chiefs president. Now no me say Abranti bi ka say Adoma hene ye Bono president enye nokre. Onye Bono president. Or ye Bono regional House of Chiefs president. Nem oye doma maura, doma mine nyina omo hene no no. Omo wura no no. Said na nkransa hene ye nkransa mine nyina won wura no no. Na techman hene eye techman mine nyina won wura no. Senke ye ka bono pa hene pa dia enke ye na techman hene. Enti sa title na ya na manfo fana na we ye bono hene we ye bono esi na jama hene bono hene a we jama bono hene na ye ko onye bono hene we na Adoma hene na suma hene na jama hene wa jama ne mu atete na ye wo suma ye wo drobo ye wo jape kurum ye wo nkuro bebre dwinim ene ye keka ho enti mesremo minuanom Bononkyempem youth men we say mo opepa na mo pese mo di senyu na enso ma mo nye we ni tribal enye tribal enye bonofo ena ni Kofi Adoma nwe ni enya haw eye nipakuo bi a se wo shede wan shede mi ntime nkyere because a sign wo ho ana se bia na obi wo mu a o peno ankasa ye ni bibi because sa utie narration e dia na chese ase plan work bi ya bam because oh men nyina ha kogina ha aha wonya ni ye kogina ha na okogina na titim je se ankoyie enti sa nkrofo na wo ye sa ade na ese hwehwe won o hawo nti a o de nti e ma wo ye sa na se ni kwanse ye ka e ma asantefo ne ti we nya asante ne bono asem ena obi nso kogina wo ye equalization enim gu ase asem ato obi a ye ka won asem a ye nyina ye ye rebe ho no ho na akwa equalization se otumfo okra ye program ani pawu dabe na wote se otumfo ye program obi akotutuo abo nkrofo amomawu sa mote ne dabe ye nya sa ye nyina ye Ghana me makame se me fa bi ye bono me fa bi ya asante me fa bi ye dagati enti ade na ese ye ho ese me yewe ahini betinya wo mamu so ho and ahini also has nothing to do with regions there be ameka say if it ahini has something to do with regions there and ye man na Adoma ahini nko mie na no nka da na Adoma ahime mie na no nka da say boma ye ne dia we say free bono akwa akodi ahafo nso sofo ni nyina so say oye sante hene dia enti dia bi but ebasa se na Adoma hene ebetwe ho manso esi amu atwe ho manso da no kra na obribu ahen ene kodi kura ma no se ye nyaa ma na ye ne dia enti dia ni sa nyoma ya ye na origin we enti ni kwan se we call origin origin esu ni mfaso medamo ase